ole in thlan pui kan zo ta boka hei ZPM sarkar in min kai hruai don tia chiang ta chuti mek lai chuan tu te hinge minister adin mun lu thayang ti te riat acha kom to mitin pon kan ngai ven deuh thu min kan ria tun tuma hian latar chuak lo ma se rin dan han soi ve hrim hrim cha komin ka ria tuna kan soi te hi adik tlang puyem ti kha nakin loka alaron lang dona adik nge po karinga minister turte ang chia kha tuna hangan soi chho chin dona ni cabinet minister atan hian pulal du oma ke sabdanga vanlal hlana Dr. vanlal thana silal soivunga PC vanal ruata lalrin pui heng mi te hi an thu thei mai ngem o ti alang thein kan ria tin minister of state a hian lal chanzova f roding liana ginjalal lal ni loma lal nging lova te te mar heng mi te hi an thu le thei mai in arin omin kan ria tin speaker atan hian lal biak zama deputy lal fam kima anni panhian khan khopin kan ria tin advisor to CM a hian lal muan pu punte political TBC lal venchunga finance ke lal som zawa policy program Lorraine lal pek liana health anni ho po hi hemi advisor to CM lama hianin an omdu mel riawin alang bokin kan ria tin deputy chief hui pa hian lal than sanga chatea ani poi khan veng vong khop maya tin high power lama hian vi mal som tluanga ani hi akhan khopin kan reboka hetiang hian kan rem china adik nge po karinga tuna kan rem dan hi dik chialo te po om ve thei tho maya amaro chu adik chho nge yarin om ta viewina langani